Welcome back to new video. Sa isin pat perlo kay mo mangamyos DPI ngamyos ray euro ngalong bigla kay spot lam kum goto ko sensitivity mga hikay bu menta practice daki banay daki lay banay so banay gan sa wan kata ka master sensitivity jeng pisia mender pinbu menta lam ngat achor pila kalyang ma te pila men practice daki banay goto ka sensitivity da pila wan long master am dan kam stang way ban pin long master non nyaga headshot nan batay pisia kli gina sensitivity but no jeng set kamut ka headshot yang pi kalawan lupa kum hakar mah kum no ban set drag gini gi headshot ki yu gini ki penlong master no drag ngala de penhikai itu video masa bu episode ka link atau just jangan ngasa page saya page itu video ba kum no bu pin drag mah kar kambu sensitivity try gat ku ngas tu pila ya tip try kum no ban bu badan kam stang jing practice jing pisiam dan kam cura ba pin ya keliang itu ga sensitivity mah pidan kam stang man ya practice pila tip iklam jing persang tingin mela era ban lam nomor nya practice nya persang man la kasini mah mba pidan kam man long master bro art 5 bat jing siat bat sensitivity tang kita art 5 kam ka prefer ba pingal ajat ba mah jing siat bat ka sensitivity ban biang kum ka tu sensitivity bang hikai bu am bisa ikli DPI ayu DPI hantu video ngandap sana saya page ka tu video kum no ban sana DPI saya scroll ka tu video jangan sepuak mah lagi tu gibat tip lagi ba ong bang yang kum no kata ka pun janga kan no ngan bu sensitivity page bang video na pas dang ka GB RAM jang pi dan kam ka kerteng pun yang pi kan mau ka tu ka dai ka no GB RAM ka pun yang pi page bang na pas dang ka video habang hikai sana sensitivity ku boleh cuba tangin lagi video yang sekenduk pak akan video jang DL Gang Gaming.